Para nong chong shnong ba iet, menta ka di kisngi ka ba kendai jong ka jing pakhang hakari barok ka wei, persya eka klam corona. Ka jing le arenti bat ka mensim syakri ba pilapan i hakani ka por, kalong shisha ka ba kraw. Ka sorkar, ki bor sensyar bat ki pat ba, kle trailang bante alakam ya ka jinglong jingman kat bakila. Karukwam ba pilapan pau ya ka jing sngongo, ya kito barok ka biya kun persya ya uknyang jingpang corona, menha ka sngi ublay, ka arpu artarik ulber. Kalalong ka nuksa na kabenta baro kiri, buon, kilapan buot ya ka menta. Lakalong ka curfew pat ba, kajing pensaway ki baje, kajing tap kti, ne kajing pensaway ki piliang. Baro ki ne kilapan long baka jat benrew, kan snutu e ka bor jong kajing e trilang, hakini ki por jong kajing e. Kalayalam siya kajing jeliw jong kajing et, baka ri kala banitali kaway, hakathma persya e ka corona. Kani gamensi me trilang jong pi, jong kajat benrew, kalapau bah hakin hipor badan kejing pakhang. Paralok, mentah haba deki kelur ki brew hakin kari ki syong bet halayeng. Kila ban keli ayu kin le dalade. Don ru ki bakhuslai, syapang kumno kin yakon ni kathma kabahe dalade. Bon ki sngokhya, syapang kini ki bon sngi bagi hap ban penlut kumne. Paralok, kani gede kapor jong kejing pakhang. Bat ngati kena babon nangi, ngi syong bet halayeng. Henry ngim long marway. Kabor ya trilang jong kisispa laipo klur ngut kinong India. Kadon bat ngi iway pa iway. Kadai kejing klan jongi iway pa iway. Don kam ya ki parari na kapor siya kapor, ban mat ekni kejing kraw. Kabor, bat kejing long bapala. Paralok, hagari jongi. Ya kinong syong shnong lakhen, bakilong kejing wan pau ublayhi. Namar kata, habakari kaya kun ya kani kathama kabahe. Nagapor siya kapor day ban yay mat, ya kani ka bor ya longlang, kabapaw hakadur jongi gibriw. Kani ka jing mat kan kentiw, ya ka jing sngus kem jongi. Kan kadaw lenti yangi, kan ay jing sya yangi, kan buot thong lang yangi, bat kan ay bor bangin tur syaprang. Parolok, hapadeng ka jing dom balawan ra da ka klam corona. Ngidey ban tur syaprang, sya ka jing syay bat ka jing kermen. Ngidey ban yay yale ban yarap, ya kito ki basya akta, ki hinmen ki para ki baduk. Ngidey ban ra ayaki na kejingdo jingkermen, sya kejingkermen. Ngidey ban penkot no, ya kejingdom, bat kejing artatien kebami, na kani kejing e. Da kebayat sya kejing syai, bat kejing tikena. Ngidey ban penliam ya kani kejingdom bajeliw, da kebapen priang ya keburam jong kejing syai, habarok sauliang. Na ketakadaw, ha kani kesngi ublay ke santarik uyayong. Ngidey ban ya kun persya, ya kejingdom balawan, na kaklam corona. Bat ngin ay haka, ya ka bor jong ka jing syai. Hagani ka santarik, ngidey ban pen KM, ya ka bor bakraw jong kisispa laipo klurngut kinong India. Ngidey ban ra, ya ka jingkut jingmut jong kisispa laipo klurngut kinong India. Syaki kerdan basyalor. Haga santarik uyayong, haga sngi ublay. Ngakwa kendai minit na pibaro, haga por kendai bajemen miet. Sngap ba, haga santarik uyayong, hagpor kendai bajemen miet. Penlip ya kijing pensyai haki yeng jong pi, yeng haki jingkang ne haki baranda jong pi, batang ya ki mombati ne ki dia, ki torch, ne kijing pensyai na ki mobile phone kendai minit. Ngan ong biang, thang ya ki mombati ne ki dia, ki torch, ne kijing pensyai ne ki mobile phone kendai minit, hagpor kendai bajemen miet, haga santarik uyayong. Hagata kapor, onda pilap-pilip lut ya ki light halayeng. Bat onda mangibaro, ngilatang ya ki ni kijing pensyai. Ngin mat ya ka bor bakraw, jong kajing syai. Kaban pensyai ya kajing temu jongi baro. Kaba ngidang ya kun lang menta. Hagata kajing syai, tungin bo ala kijing mut, bang ngimlong marway. Omdan balong marway. Shispa laipo klurngut kinong India, kiyakut jingmut lang. Paralok, ngadon sekaway kajing kerpat, ba omday banya lumlang, haka no kuno kejaka, habaya shimbenta haka ne ke program. Sngob ha wat mi syaki surok, ki lentiret, ne ki dong ki shnong jongpi. Le ya kane halakmat yeng, ne haka baranda jo ki yeng jongpi. Omday bantam ya ulan Lakshman Rekha, batmu ban penya jingai, iwe ibriaw na iwe pat. Omday ban penya jan bat no ru. Kane kan dega dawai, ban pendukut no yaw kunjeri, jong uknyang jingpang corona. Te haka santarik uyayong, haka por kendai bajemen miet, syong marway katto kat nepor, bat perkat syapang kamay India.
perkat Sepang ki shispa laipo klurngut kinong India. Mat ek jingkut jingmut jong barok lang. Kabor ya trailang jong ki shispa laipo klurngut kinong India. Kani kan ai bor yangi banya kun. Bat kan ai ke jing sngows kem bangin job akan kapor jong ke jing e. Kadon ke jing ong utsaho balwan Arya na asti utsa parambalam. Sa utsaha saya Lokeshu na kinchet api durlabham. Kani gamut ba omdon kabor bakam kraw ha kaperthai banya ka mensiam jongi. Omdon ke ha kaperthai bangin do namar badon ke jingklan. Tongina wan lang bat yasno akti lang ban penliem ya uknyang jingpang corona. Bat ngin penlong ya ke India ka ba job. Kublai Shibun.